Convídante Piscinas Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Estación de servicio Cepsa Vilanoviña. Repostaxe, área de lavado e tenda Carrefour Express. Pregunta polos nosos plans de descontos. Fisio Salnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven. Aislamos. Aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas, e traballamos en Pladur. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría. É o primeiro ano que veio a festa aos Callos. Vou nos escolher máis tarde. Primeiro quero bailar, que a mí gusta de bailar. ¡Viva los Callos de Meis! Ole! Tenemos el privilegio de estar hoy aquí. Francia, la gente quiere callos. Quiere gallo. Un fortísimo aplauso aquí para as pandereteiras do trío. Pois sí, ben precioso este lugar. E aquí neste entorno tan maravilloso temos un público tamén fantástico. Que tal estades? Como estades por aquí? Ben, Ben, todo ben, sí. Por aquí? ben. Fantástico. Que me conten algo por aquí. A ver se me contan algo. Quantos anos, sí. Sobre todo eu que son bastante vello. Pero bueno, a historia da roda pequena, exactamente cantos anos, Dani? Moito xa, de Dios. Moitos. Sí. Moito, sí. Eu empecé con 6 anos, pero vos de salir... Sí, claro. Aquel é maior. Pues, e ides a moitos lugares, andades así por... Bueno, a ver, hai épocas que máis e menos. No verán solemos ter bastante salida, sí. Que ben. Que non tira lume, que tira auga, que si non levábamos la clara. A ver, tedes moitos dragóns aquí, mas? No. Non, vou ir preguntando por aí atrás, porque sempre pregunto por aquí e despois... A ver, vou ir... A ver, tedes... Si, tedes dragóns aquí en Meis. Están un pouco escondidos. Están escondidos. E onde estarán escondidos os dragóns? A ver... Onde? Menos mal que só tiran auga, verdade? E aquí en Meis hai moitos sitios onde se poden esconder os dragóns. Sí. Por exemplo, onde se poden esconder? Pueden esconderse en muchos sitios. Por exemplo, eu sei un no Mosteiro. A mí dixéronme que o Mosteiro da Armenteira
Era un sitio así moi máxico. Vos pensades que pode sair dali? Yo vivo en Mosteiro. Vives ali? E nunca o diches? Nin a un parecido sequera. Ai, pois eu estive investigando, sabedes? Preguntaba ou cando lía sobre aquí, sobre Meis, ou sobre o Mosteiro da Armenteira, sempre poñía un lugar máxico, un lugar de moito misterio. Agora, tanto... Por que? Como? Meteuche moito medo, dragón. Ai, pois eu non sei, Está loquísimo o dragón. Pois eu creo que están saindo por aí. E pensades que haberá máis cousas que saian por aí? Tendes así máis cousas? Ai, unha fantasma sin ollos e sin boca. Ai. Vale. E a ver se por aquí as persoas maiores me poden contar xa máis cousas sobre misterios daqui de Meis. Hai máis misterios así? Pode que haxa. Por exemplo, eu coñezo unha lenda do mosteiro de un tal Ero. Sabedes? Sí, non? Que foi o fundador do mosteiro. Sí, que lle pasou así unha cousa medio incrível. Que dis que un paxariño que cantaba, non? E que despois apareceu un par de séculos despois. Meteronche moito medo. Ai, podes poñerte outra, a ver se non salen máis. Pero ben de xeito pacífico desta vez, verdade? Ou non? Cuidado coa cámara que liamos. Non sei que será. Se viñera antes, cando facía tanta calor.
Cabaleiro, você está a ver? Meu cabaleiro, queiras que non teña que acabar facendo as paces, porque senón isto non é nada de nada. Pois sí, o importante é que ao final, o fin da festa, sexa ben divertido, sí ou non? On the line, no playing with my feelings. Feels so good, please don't stop. And tonight, give me what I needed and give it to me one more time. I need your love. With you, everything just seems to pass me by. Feel like I could fly, baby, just one touch. I'm a fool for your love, but baby, I don't mind. Don't mind. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. All this time kept me connected. There's nowhere I'd rather spend this. By my side, you caress my feelings and lift me up so good I'm feeling high. On the line, no playing with my feelings. Feels so good, please don't stop. And tonight, give me what I needed and give it to me one more time. I need your love. With you, everything just seems to pass me by. Feel like I could fly, baby, just one touch. I'm a fool for your love, but baby, I don't mind. Don't mind. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love. Leave it all behind. I've got to make you mine. I need your love. With you, everything just seems to pass me by. Feel like I could fly, baby, just one touch. I'm a fool for your love, but baby, I don't mind. Don't mind. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. I need your love, need your love, need your love tonight. Moi bons días, familia, benvidos a todos aquí a Meis, ao Concello de Meis, onde este mes se está a celebrar as festas en honor a San Bieito. E que mellor maneira de empezar o domingo que na festa dos callos aquí en Meis. Por certo, non vos olvidar nunca que se queredes convidarnos aos vosos eventos, ás vosas romerías ou ás vosas verbenas, só tendes que chamarnos por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. E sin máis voltas vamos a degustar callos. Vamos a degustar callos. You know I got it, dancing in the sun, fancy life like a superstar. Turn up the music, show me what you got. Watch me now, I've just begun. Rock it loud, make it hot. Turn it up another notch. You got me, looking at you, looking at you. You got me, looking at you. Moi bons días, como me decía, aquí hai xente para comer apuntas, Apúntase todo Dios. pero para ir matar o porco non. No, nin para traballar. Para traballar non se quere apuntar a xente. Así están as fincas, mira por aí. Están todos aquí organizados en fila. Que, todos os anos por aquí? Sí, hai que vir a esta festa, hai que vir, claro. Entonces os callos están bons, hai que repetir. Hai que repetir, sí, a ver. Moi ben, bo proveito, señores, gracias. Watch me glow like I'm your queen. Buenas, xa temos un cargo feito hoxe, verdad? Sí, señor. Xa imos servidos. Penso que van a estar buenísimos. Teñen boa pinta. Sí, teñen. Eu a verdade que estaba agora por degustalos, pero
Non pode? Vai se quedar corto, me parece. Bueno, pero vostede intente. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, Estamos buenas. aquí todos cos devotos de San Bieito, ¿verdad? Sí. Ou de San Callos. San Callos, de San Callos. De San Callos. Bueno, recomendan a festa? Sí, sí. E os callos? Os callos buenísimos. Tamén? Sí, probamos, pero bueno. Pues bueno, seguro que non é a primeira vez. No. Eu penso que sí, que van a estar vos como sempre. Como sempre, Moi ben, pois a disfrutar, bo proveito, familia. Hasta logo. Moi bons días, que tal? Estamos aquí repartindo racións. Outro ano máis, sí. Outro ano máis. Que tal este ano? Hai moitas racións? Creo que son as mesmas co ano pasado, As mismas. Bueno, para vos quedará algo tamén para degustar ao final da festa, non? Supoño que sí, que haberá para todos. Buenos días, como vai ese nivel de estrés hoxe? Vai bastante ben, bastante ben. Levámoslo controladiño? Bueno, retrasámonos un pouquiño, pero xa empezamos dándolle duro. Bueno, caras de pena non se ven, vexa a xente entretenida. Sí, home, hoxe todo o mundo van a disfrutar. A disfrutar, a comer e a pasalo ben. Exactamente. Moi ben, a darlle duro, chicas. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí a cola. A cola estamos. Esperando polos callos, ¿verdad? Esperando por los callos, a ver cómo está. ¿Qué? ¿A primeira vez que ven? No, son varias veces. Entonces sabemos que os callos están por sin duda. Sí, sin lugar a dudas. A ver, amigo, entonces usted debe ser veterano aquí no mundo dos callos, ¿no? Eu, sí, gusto, ao estar jubilados, a que nos vamos a dedicar? A isto, a romerías, a vivir, que ao fin e ao cabo é o fundamento desta vida. Esta vida hai que pasalo o mellor que se pode. E chega unha edad, temos que pasalo ben porque nos quedan 4 telediarios. Si nos quedan completos, co mellor nin completos quedan. Estamos aquí, sí, pasando con os compañeiros e disfrutando un pouco desta festa. Moi bons días, que tal? Xa temos os tickets? Sí, ya conllín 7 tickets. 7 tickets? Pero para comer aquí, para levar? No, para llevar. Para levar. Yo 6 nada más, somos 6 nada más. Nada más, bueno, ímonos poñer bonitos, ¿eh? Sí. Ahora en la playa lo vamos a pasar de bomba. Entonces xa son veteranos aquí na Festa dos Callos de Meis. Home, este foi alcalde moito tempo. Ajá, moi bien. Alcalde de barrio, foi alcalde de barrio. Bueno, non por eso menos importante. Chicos, ¿qué tal? Amenizando a Festa dos Callos. Claro que sí, aquí estamos. Ya preparados, ¿verdad? A edición 31 da Festa dos Callos e temos o privilegio de estar hoxe aquí, poder cantar para todo o mundo e pasalo ben. Muy bien, estupendo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ves la fiesta hoy? Genial, tremenda. La cola llega hasta 5 kilómetros de distancia. La gente quiere callos. ¿Quiere callos? Pues a disfrutar después de los callos, ¿eh? Seguro. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias, chicos. Pero así como tú eres delito. No sé cuánto más voy a quererte. Tú sabes que contigo voy a verte. No te dañe la cabeza a la gente. Pero no sabes cómo se siente. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces para qué me No sé cuánto más voy a quererte. Tú sabes que contigo voy a muerte. Que si tú para siempre no sabemos. Pero no está de más intentar. Me va a tocar aprender a ser origami, a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí. No se puede borrar nuestra historia, porque yo me la sé de memoria. Pero no desde que tú te fuiste, como pensar en un calor que no existe. Imposible, imposible. Lo que yo siento por ti no se disuelve. Desde que te fuiste la tristeza me envuelve. Pero yo creo que lo nuestro se resuelve. Todavía guardo tu cepillo por si vuelve. Pero me gusta contigo, me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre, como suena contigo. Ay, yo no sirvo para ser tan rudo.
No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces ¿para qué inventabas? Cuanto más voy a quererte, tú sabes que contigo voy a muerte. Que cierto para siempre no sabemos, pero no sabemos intentar. Si te va un poquito, llévate. Si vuelve, no te toques. Conmigo no sé qué pégate. No quieras chocolate, pero quédate. Que te necesito, que me acompaña mucho. Pero no te necesito, que no me atengo, se te quito. Que sabemos que no era, no me completar. Yo sé que no me extraña, pero yo sé que no necesito. No me quería extrañar, por eso yo tu vecina. Dímelo pues, mío. Me gusta cantarte, pero me gusta contigo. Me gusta lo mismo, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre, como suena contigo. Ay, yo no sirvo para ser tu amigo. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces ¿para qué inventabas? Cuanto más voy a quererte, tú sabes que contigo voy a muerte. Que sepa para siempre no sabemos, pero no estaremos de verdad. Muy buenos días, Meis, señoras y señores. Llegamos este día para celebrar nada máis e nada menos que a 31 edición da Festa dos Callos. Celebramos a San Bieito. Bailade con nós, que somos tu dúo. Bien, Moi bons días, estamos con Marta Xiraldez, a alcaldesa do Ayuntamiento de Meis. Que tal? 31 edición xa? 31 edición, sí señor. E con expectativas de outras 30 polo menos. Os callos de Meis viñeron para quedarse. Que tal este ano? Vexo que hai lotes repartidos por aquí. Sí, este ano, bueno, está vendo moitísima xente. Eu creo que se van a agotar as racións de callos. Esos lotes son para mesas reservadas. Tivemos récord, puxemos máis mesas reservadas que outros anos e se reservaron todas xa desde fai semanas. Moi ben, pois enhoraboa. Que siga así entonces a festa, a ver si Cole le gustou tamén uns pouquiños callos. Seguro que sí, malo será. Moitas gracias, Marta. Bueno, familia, pois ahora imos coller un pouquiño de aire, vamos a catar unha ración de callos e unha taciña de tinto e despois retomamos a ver como siga a festa daqui dos callos en Meis. Bo día. Convídante Piscina Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Estación de servicio Cepsa Vilanoviña. Repostaxe, área de lavado e tenda Carrefour Express. Pregunta polos nosos plans de descontos. Fisio Salnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven. Aislamos, aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría. Benvidos, aquí estamos de volta, continuamos na Festa dos Callos de Meis, na 31 edición da Festa dos Callos de Meis. E agora, despois de catalos, despois de probalos e confirmar que están exquisitos, vamos a continuar ca festa, que non pare isto. Moi boas, bo proveito, familia, que tal, degustando os callos de Meis? Hai que tomar os callos, claro. Están ricos? Sempre está, desde que vin, me gustaron. Entonces usted é fiel á festa, non? É fiel á festa? Moi ben, pois bo proveito, señores, a disfrutar da festa. E por aquí, que tal? Vexo que falta pan pola mesa. Tá. Está bo? Está bo. Vexo que tendes cara de entretenidos. Non, porque, oye, é que mentira tendemos a comer e non vamos a falar por aí, non? Moi ben. Pero non hai problema, claro. Moi ben, pois a pasalo ben, familia. Disfrutar do día, bo proveito. Que tal, joven? Ben.
É o primeiro ano que veño a festa dos callos, aquí ao mosteiro. Pero non colleche callos logo hoxe. Vou nos coller máis tarde. Primeiro quero bailar, que a mí gusta de bailar. Vas a ir aí onde o David a botarlle un pé. Sí. Moi ben, pois a pasalo ben entonces. Vale, igualmente. Buenas, buenas, buen provecho, caballeros. Que tal os calliños hoxe? Bueno, Bien. Fai esa resposta mellor, así bien, que bueno, Bueno, máis dá unha cosa que outra. No, Bueno, que están buenos. están buenos logo. Sí, moi vexo vos entretenidos. Falta pan na mesa. Está riquísimo, ¿no? E viño tampouco, non? Falta nada. Bueno, aquí no falta nada. Todos completos entonces. No, por la botella no, gracias. Agüiña fresca. Buenas, buen provecho. Aquí estamos servidos, ¿eh? Sí. Aquí, pero las raciones son para uno. Sí, una para mí y esta para otro. Ahí está, pues buen provecho, a disfrutar de la festa. Buenas chicos, ¿qué tal? Vexo que participaste na BTT hoxe. Pues sí, muy bien. Complicada, pero con alegría, hay que cogerlo. Sí, ¿no? A facer base para comer os callos ahora. Xa os comemos. Xa os comeste? Xa os comemos. E ahora en bicicleta outra vez? No, ahora xa marchamos para casa, nos xa nos los deron alá arriba. Si non xa vos iba a chamar superhéroes, tapa de callos de bicicleta. Sí, no, os callos antes, ahora para a casiña que toca. Facendo cola. É a primeira vez tamén? Para non comer moi tarde, a primeira vez. A primeira vez tamén? Sí. Pero bueno, teñen fama os callos de Meis. Sí, eu xa hai moito que levo oído desta festa. E hoxe vin a probar, a ver que pasa. Moi ben. Ten, Boa, e xa queda pouquiña fila, estamos aí a un paso, Estamos aquí a expectativa para coller un ticket, sí. Para coller o ticket, para coller os callos. Sí, primeiro hai que coller un ticket, por poñerse a cola para coller os callos, efectivamente. Que é a primeira vez que ven aquí a Meis? Primeira vez. E de onde é usted? Eu son de Sanxenxo, pero bueno, estuve un pouco fora e sempre traballando e agora temos tempo e vimos a esta festa. Moi ben, a vir pasar o domingo a Meis. Meterlle unha tapa de callos, unhas cuncas de viño. E un pouquiño de pulpo. Por supuesto. Moi ben, moi bo proveito, señores. Gracias. Traballando a tope. Moi bons días, sí, aquí andamos. Callos sí, pero o pulpo que non falte. Que non falta tampouco. Casi son máis devoto eu de San Pulpo que de San Bieito, Hai un pouquiño de todo. Un pouquiño de todo. E despois probaremos os callos tamén. Hombre, hai que probalos. Espero non molestar nin que me morda nadie. Que tal eses callos? Ben, moi bons. Están vos por aquí? Un espectáculo, o Meis é todo un espectáculo, o Meis en general é todo un espectáculo. Todo un espectáculo. Claro. Vexo que callos sí e viño tamén. De todo. Aquí hai que marchar contentos hoxe. Por descontado que sí, para eso viñemos. ¿De dónde son ustedes? De Vila García. De Vila García, de aquí lo Ladiño. Ladiño. Entonces seguro que son fieles aquí aos callos de Meis. Bueno, con eso da pandemia e tal, houve uns anos que... Pero da pandemia eso xa quedou para atrás. Por eso digo. Como a primeira comunión. Pero eses anos no, pero después, a partir de ahora hai que vir todos os anos. Buenísimos, digo yo de verdad. Eu pensei... O segundo ano que vimos aquí, maravillosos. Maravilloso. Maravillosos. E o viño? Espectaculares. O viño empezamos a entonar un pouquiño. Empezamos a entonar. Bueno, moi bien. Viva los callos de Meis. ¡Ole! Pues non hai máis que decir, vivan los callos de Meis. Buenas, ¿qué tal? Notaba yo en el acento que como que de Lugo no, ¿no? No, de Lugo no. Yo soy gallega, pero vivo en la isla, en Lanzarote. En Lanzarote. De Lanzarote a Meis a comer os callos. Hombre, claro, me enteré hoy por la mañana. Bueno, pues planazo para el domingo. Claro, vaya, por supuesto que sí. Además están exquisitos. Oyendo las canciones genéricas, te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide de donde yo soy. No sé si me escuchaste, no me llames.
boas, Alambiques, que tal? Todo A ben. puntiño de arrancar xa, non? A puntiño, estamos a punto de empezar xa o segundo pase aquí a bailar. Estaba eu matinando o de Alambique, que pasa? Destilades, co saxo e cas trompetas? Alambique ben porque somos a caña e destilamos festa lá onde vamos. Aí está, eso queda dito. Alambique, que arranca agora mismo, chicos. Vamos allá. Aquí seguimos na festa dos callos de Meis, vemos que os callos chegaron a tempo. Sí, a tope, a tope. E máis eu que son o que truxen co camión, bueno, non ten que non pode faltar. Ai, ti eres o transportista? Bueno, sí, máis ou menos, sí. Entonces xa conocías os callos antes de chegar á festa? Sí, todos os anos veño e ben, de maravilla, sentan de maravilla. Como todos os anos, lóxicamente é unha festa moi concorrida e necesaria esta gastronomía na nosa terra. A verdad que a asistencia é como todos os anos moi numerosa e aparte moi ben
ou a distribución e a xente que fai isto hañe que dar un aplauso moi grande, de verdade, Moito cariño para todos. Moi ben, pois moitas gracias. Dixo eu que debe de ser asiduo á festa, entonces. Sí, son asiduo porque aparte é unha comarca que me gusta moito por temas personales e por temas incluso profesionales. É unha que teño que vir e me encanta estar aquí. Buenísimos, están buenísimos. Bueno, vemos que acompañamos con tinto da zona, non? ¿Cómo? Que acompañamos con tinto da zona. Hombre, claro, estamos en la zona del Barrantes. Buenas, caballero. Buenas. Lo interrumpimos el camino. Levamos viño, faltan callos. No. Ben distribuído todo, ¿no? Tenemos aquí de todo, sí. Tenemos de todo. De todo. ¿Son fieles a la Festa dos Callos? Sí, mucho. ¿De dónde son ustedes? ¿Son de aquí de la zona? De Villanueva de Aros. Ah, muy bien, muy bien. Cuidado que las vispas que pican, ¿eh? Hola, joven, ¿qué tal? Vexo que optamos mellor pola Festa dos Callos de Meis que polo McDowell. Sí, home, eso sempre. Enche máis. Home, máis isto é calidad, non é... Non é paxarada. Moi ben. Non é comida, isto sí que é comida. Estamos aquí con dúas das componentes de As Lembranzas. Que tal, chicas? Como estamos hoxe en Meis? Pois moi ben, de festa, día soleado, maravilloso todo, moito ambiente. Hoxe non toca cantar? Hoxe estamos de descanso, hoxe estamos de festa. Hoxe de festa, verdad? A comer os callos. Hoxe na terriña, a comer os callos. Eso non son callos, No, pero tamén é produto bo da terra, Aí estamos, defendendo o noso. Que tal os callos hoxe en Meis? Moi ricos, la verdad que moi ricos. Sodes de aquí, da zona? No, somos limítrofes, pero vimos de Pontevedra, pero por suposto vimos a apoiar as festas gastronómicas de Galicia. É un apoio que temos que dar. Ben, segura, máis as festas gastronómicas que isto para empezar o domingo é maravilla. Maravilla total, non te digo máis, Tú mira para aquí. Servido. O viño tamén, de boa compañía, que máis queremos? É unha maneira de sociabilizar tamén que temos. Os galegos Pois, somos da terra terriña. di que sí, moi ben, pois moi bo proveito, chicos. Moi ben, familia, pois hasta aquí chegamos no día de hoxe, aquí na 31 edición da Festa dos Callos de Meis. Despois de degustalos, despois de tomar un viño, despois de disfrutar da ruta da BTT, disfrutando de todo o día neste concello, hasta aquí chegamos. Non vos olvidedes nunca que se queredes que vayamos gravar a vosa evento, a vosa verbena, a vosa romería, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Así que xa sabedes, se queredes facer conocido o vosso evento, aquí estamos, familia. Un saudiño desde Meis. Convídante Piscinas Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Estación de servicio Cepsa Vilanoviña. Repostaxe, área de lavado e tenda Carrefour Express. Pregunta polos nosos plans de descontos. Fisio Salnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven. Aislamos. Aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur.
Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría.